na njoroge wa githĩnji thikũ 4 he ũndũ tũrathomithirio ndũkanagĩe ndũgũ ndũkanacere kũrĩanĩra kũnyuanĩra gũtwarana ona kwaranĩria na mumu nĩ mũndũ mũtondoru meciria thiĩ na mbere na kwĩrorera iNooro TV. Ndakwĩra mũniũrũ wa mwana ũcio ũgana ũũ otake mũthuri kĩu kana kauga aciarwo bendera ndakwĩraga rĩrĩa ũkĩte mũcingi kwĩra atĩrĩrĩ karembo nĩ hĩndĩ ndĩrabarĩria njabĩ ndĩcigĩrĩre oro rĩu cibĩe ici nĩcio irarĩo ranji ici karembo karĩ wakoragwo reketie matumbĩ mwarĩ wa nyũkwa nĩwe ũrekagia matumbĩ nĩgetha rĩ oi Jehova Ngai gũkũ mahikia mwakũ kinya gatogo gũkũ. Viusasa, celebrating Kenya's diversity. You can watch iNooro on your mobile phone exclusively on Viusasa. To download the Viusasa app, SMS the word Viusasa to 40984. Why are you filming, Mummy? To help people stop getting sick. People think the weather makes them sick. Actually, it's the germs. Dettol protects from up to 100 illness-causing germs, including the cold and flu virus. Ahadi Real Estate turakorera broti jihadu hega muno mwena wa Kiambu County juja marafa hakuwe na Mangu Boys High School kilomita 2.5 kuma Thika Super Highway negiri magana matandatu Thika Kigajo Phase 1 50 by 100 negiri magana matatu na ithano na Phase 2 negiri magana matano ma ithano na juja kilomita 12 kuma Thika Super Highway negiri magana matatu na ithano broti ciothe ciina ready title deeds na urariha 40% balance ukarĩha na mieri 8 kanoke yandĩkithia na Ahadi Real Sacco o save mieri 6 makogurire broti hahoro makeria no macerere Thika Nelion Center Nairobi ne Uchumi House Jujane Wangji na Githũrai-inĩ igũrũ wa Stanmart Supermarket kana no hure thimo 0724943333. Ahadi Real Estate, we promise, we deliver. Nilikuwa nimeitwa kulipwa deni yangu na mzungu mwingine kwa ofisi yake. Watu wa Shabiki.com wakanipigia simu. Huyo mzungu akashika mimi mkono akakata simu, asema acha hiyo watu ni wakora. Akili ikakuja ikasema pana. Iko namba mimi naonanga. Nikapiga kweli, kaamini hii kweli mimi ni mshindi. Huyo mzungu akaamini hiyo kitu kumbe ni ukweli. Unasecheza. Inachezajwe. Mimi nikamueleza vile watu wanacheza. Mimi ni shabiki, je wewe? What makes a Kenyan Dettol mom powerful? I encourage my kids to learn new things. And if they get hurt, I rely on the power of my Dettol's One Capful. To fight germs, it's like my own first aid kit. My family needs protection from germs. I use the power of Dettol's One Capful to disinfect surfaces and clothes to keep them clean and safe from germs. I trust the power of Dettol's One Capful for bathing. The power of Dettol's One Capful protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol, Kenya's #1 antiseptic for fighting germs. Become a powerful Kenyan mom with Dettol. Be 100% sure. Hii ni uretha kundu ngithomera operator training ya gikiro kia iguru hari equipment cia miako. Ganatra Plant and Equipment Training Institute ne institute ire kuheaga umenyo uria wagiriire wa operate backhoes, wheel loaders, excavators, rollers na graders. Twitikiti hari kwambatĩria karia kana kiroto kia mundu niguo gukinyaniria muoroto wa Kenya wa 2030. Ukawigire na experience ya equipment cia kirathi kia iguru, motion simulator ya mwanya thiini wa gitaro kia Africa. Uhoro makiria tucerere Ganatra Plant and Equipment Training Institute, Babadogo Road, Ruara
haraka kana uhure thimo namba 0797 580 591. The Natural Plant and Equipment Training Institute, empowering you for future. Higore murango bulbul. Niwe wetereirwo ni muhunjia. Wikurima beniko no wanjie gwituta wite mbegu o transplant no macio makuru uthathaure riu tuikite urifuataga uroka gutikira thoni gwitu ti mundu wikite thoni we ndu urekira thoni Kwa miziki asili ya Kiembu, vipindi vya kuelimisha na habari za kuaminika. Sikiliza Wimwaro FM. Wimwaro FM ina watangazaji wenye ustadi wa hali ya juu ambao watakuelimisha na kukutumbuiza. Na hapa una hakikisho la burudani bomba masaa 24 kila siku. Wimwaro FM gakaneko. beniko ihwa riri tugaga kuma wiki igiri kuma rira watuire niguo kwanjia gutua na ihwa no nginya rore rikorwo rihingukite rikahinguka petals cikagwa ihwa riu rihana uguo pyrethrin content ikoragwo i njega rikorwo ri in peak na ritikare kurikiria ihinda riu tondu riakirie nayo content yanjagia guikuruka urimire mahua maku wega no kamatungata wega matingiaga pi content ya 1.2. Yes. Wa wendo Wednesday. Na guo muthenya wa Thursday ni throwback Thursday gogo igakoro igitata goku kwa mwigangaro. Friday tukaja start weekend na Mogidi Friday. Na guo muthenya wa Saturday tukarokanira rucini tene. Neva tukaguthondekera Saturday yaku thini wa request saa kana talanta saa 2. Samani nani DJ Smiles na ni nyambura wakafue twengangare hamwe na tikitiki nebari kwa na tigote na tikitiki nebari. Hallelujah. Kwihokeka niwe